Siyabonga, tell us about Let Us Worship with Namdluli Season 2. Ngoba ngizwile ukuthi kunamathikithi, angazi sihlanganyela ngakuphi, awusiphe nje imininingwane yakhona sikwazi ukuthi phela siyothenga ngathi size sobona uNamdluli wendumiso. Nkosi yami. Inkonzo ye-Let Us Worship ngingasho ngithi ngiqale last year. I-Let Us Worship ithi wozani sidumise. So laphayana siyobe sidumisa futhi sifundiswa ngabantu abadala ngendumiso. Because singabadumisi mhlambe siyacabanga ukuthi because we know ukuthi transposer sibamba kanjani now sesiyaphakama sikhohle ukuthi indaba iqala la ukuthi you need to check ukuthi wenza kanjani ezinye zezinto. So i-Let Us Worship ikhulisa abadumisi. Nomunye mhlawumbe ozothi ngibukela kuNamdluli ngiyafisa ukuthi abe khona kuleya nkonzo because khona ayokuthola and angeke uphume kungenanto ethi mangiqale lento yami mangiqale ukuthandaza kuze because yonke into iyathandazelwa before siye stage we pray, so we need those techniques, we need ukuthi sibheke ukuthi yini efunekayo ukuze kube umdumisi wangempela. So ithikithi mayi-1 it's 100 rand, money 2 it's 180. Inkonzo yethu ila eDayton GNF ngasemajuteni. Masemajuteni you are not far. Inkonzo yethu iqala ngo-12 but ngo-11 sobe sivulile for ukushuta. Wow, lalela bengithi mina-ke yenza nje ngoba ngathi athengeka kalula money 11p uyayizwa-ke, so awubambe nje-2 lamp bese uyasondela ngakhona nami ngizobe ngilapha futhi ngifake insimbi eshayinayo. Hayi ngizongibona yimi lo zobagijima phambili webhantshi lesiliti ngilalele uNamdluli wendumiso. Be blessed, be refreshed. Please pass the word. Don't forget to subscribe on the YouTube channel and share with all your loved ones.